Bang mana pi la poisa mene ha. Library. La biết hi. Iwan ne basapat subhane iwan da mana jong ne. Ngia syakot subhai kawe long kadon ka ta kajing kwa jing mo mangi walang baro ne minyak keduk lang tasni. Kay kajing pi. Kajing Dhaka escape amar hidup di Arlang. Ya kule mengi la playa costar ikumnet. Kajing jong ate kanika Dhaka escape season pe ya ke postari kalong kala itanan kala ihun man pe te bat ni kermen ru ba ka film ru long kan long ka ba itanan ka ban kibre ki ba kinon pe kinda sakhi da ki jong ba kinda hun kata kajing wan jong kimo. I akum na film. Dhaka escape nga simentakum ka kami. Di Ni kani Dhaka escape la slam la shoot. Mana beri pa Ane film te iba akpa ide iba tanbor masilong mo te iba patrim man akpa Kamot pi dikun mano dikun haka kan kapat ni ikon ngai de nadia simle kan Lukas tu ba pila tu ba trim ha ban ak ne film ne nyam ne pendem ne gitu. kani ka film kalong kadon knyat ke ka pat jongate Pendem gitu ne ban nyam. Kamlong dong pendam bro niam ngatai ka babun kapat ga jong pai. Jadi kita ini juga ya kak, posta pirah tu korupsi lain, ini melihat dom sini, domnya. Pira tenda pek kata ka jingdam ju kalong ngatai ka dan ke mo. Salendat jong kan. Gila. Knowledge. Maklum dilang ta. Quality and knowledge. Benda di bayalam ti kuai kan man lain. Dan dikemen ba, film Dhaka escape kan. Ni dan dikemen ni kata gi minti bakalong kanyat. Kalong kabahit. Kayak film main sahabat si ak kita sami. Iban sami menta dan kanika Brother of Scrub. Ang tadi ka manu ti kidan ki short film ru jong iba amdor. Seren Bagelor Seren Bagelor. Ki rival taxi kadang ribuan mengamkan mau shoot melabun palat syukurman ni kata mo Pitrim palat itu lah tolong biru ngamtil shoot kan imat kala bandai kata trai yo i ladan be ki film te i la iya ban bu ka karakter ka benta jong film matrai kulis bun